James Tweheyo kuraba RDC nuwe yahaye amabaati agabwa nyuma yo kugaragaza obunyina yabire nasima mukama eshuminche hingwire aganisa amabaati yeneka yange amabaati 90 go kushakara ibyumbuzi n'emigongo yawe nibazeta barize ahameze gakorabo mbona hanga twasize twazireta mwe bare kutushabira tukaraganisa kandi tukakiriza tongera kusimara hanga munonga ahabwizoberi ahabwa Mr. Tweheyo na munonga abo kuturetera amabaati ago kushakare kanisa yitu ranga simwe munonga ranga nayo bare kukozesa umurimo muhango munonga ahabwe enju yo mburzi kubonaho kutura nacyo n'ikintu kirungi munonga ishemwe mugume musimire president no yampira umurimo yego kujya ngutinguye nako mpaka shara nanye nkihezo kureta nkakura amabaati nkaga nkabiri ntakine mbwe nubwo munye barze gatumterera umungano nanye separe bayababurze mutkore mutyo amen ekikuru munonga kikwenda kusimira no kumanyira bari kandi ukaraganisa ukagaruka ukashikiriza abakristayo bashabwe ubutosho kusima mukama hamwe no kwirukanjira emirimo y'ekanisa umuganda makuru ubwo abikiriza barikwetegurira kujaguza amazarwa g'omujuni bashabwe kongera amano mu kushabira bitari kubagenderaje okugira ngo omujuni azarwa mu mitima eshemire ebyagambwa dini wa St James Cathedral the very Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije obyabakurira omukoro gwo kutaha ekanisa hamwe no kutoma ntebo mu buvuzi wa Nkokonjeru Church of Uganda aho muri Mbarara. Ubu twabanye tutaha ekanisa ya Nkokonjeru Church of Uganda nekanisa emazire emyaka 8 yombekwa eyine capacity y'abantu 12 kandi omwanya ogwo twosere ntujombeka tukwatanise nk'abantu ba Nkokonjeru nitusimara hanga mnonga ekanisa ya Nkokonjeru emazire emyaka 4 rukombekwa kandi abikiriza batandika kugishabira mu Sandeji kandi omburzi yategwa mu ntebe kugumiza mu gukora emirimo y'ombutongore kweriza nakwasibwa obujunanizibwa omubwijwire okushitama kubasa kwebembera abantu ba Nkokonjeru ahabwa TV West ndi Akiza na Michael Tumwakire.